جروجاوایا جروجاوای برنامه کی تایبت جبور روشا روجاوای کردستان و شروع کرنا لسر مجارن جدا جدا دیدنگی گلی کردستان دا تیوشاندن دوی برنامه دا لسر روشا رامیاری اولکاری جواکی و گشتی لروجاوای کردستان با آوای کی بابتی و زلال بنرین جدا جدا تی شروع کرن میوان برنامه جکسایتی ناسکری و چالکبان سیاسی و روشنبیری جهمو آلین سیاسی و جواکی روجاوای کردستان شورش ما روجاوا آبراتیا گلانه ما نچوی لسر عردی کسی متعدل کسی نکره ام پشتا خوبدن نما باوریا کردا مت امنه کردن فارسنا برجوان دی خوبکن و اسلام سیاسی ترکه دولت ترکیه بحميه هو فيتيا خاطرية الدورة جبيكو عفرين ببن خينن ذاتا ببن ناكبه جروجا يكمين دا سركي روشك لروجاوي كردستان هي روشك اوارته هي روجا نبدهان و دهان شهيد معن هي لبينا وقاراسني خاكي روجاوي كردستان كرد آمدنا كل سر طاولة مفاوضات حاضر ببن بهيز حاضر ببن ببروجه حاضر ببن جروجاوای قادربانن گلی کردستان لهر شونک بن صلاف و رجورا حوزان عفرینی بوارای ام ایرو دی ساجاره کدن پشتی کو هنک دورکتنه که چی بود لسر مجارا روجاوای کردستان ده گلی کردستان ده اوجی برنامه گریدای بو مجارا هل بجاردن العراق ام جاره کدن ایرو ام ودگرن و برنامه خوا وکو جاران هفته به هفته روجه دوشمه ام ساعت دودیا پشتی نیورو بواربن به دما کردستانه سر مجاره نها کو ام دیسا جاره کدن لسر روشا روجاوای کردستان به تایبت عفرین روشا العفرینه و او پیوندی و برجواندی نیودالاتی کول سر سوریه هنه هر وها دما داویدا وندزانن ل شام هفدیتنک چی بود ناور مجلس سوریا دموکراتیک و رژیم سوریه دا اف هفدیتن چواد به بچرنگی و جبو عفرینه چهبه وقیدن او آلوزیان لعفرینه تن کرن امبیجن او گروپین چکدار ان بناو اپوزیسیون سوری که سرب ترکیه نه روزانه لعفرینه بن پیکرنا مافو آزادیان مروان دکن هر وها چه ایرشی جهن پیروز ان زردشتیا ان خریستیانیا ان اسلاما هر پیکاتکی آینی و اولی لعفرینه دکن بن پیکرنا که بیوینا بهبونا دولت ترکیه به چاودیریا دولت ترکیه و که روسی بخواجی حاضر دبیر روسیه جی دبینه و تشتی بدنگیه که گلو اف چه چاره سری جرا هبه اما ببیر رنگی لگل میوان نخواه ل کانتونا شعباء سر بحرما عفرینه ماموستا سلیمان جعفر وزیر دربای کانتونا عفرینه و مرابه ام بخیر هطرات تذكر ماموستا وكودن امينه مستو وك روزنامه بانو چالکوان سیاسی روجاوای کردستان الى المانیا و مرابه بخيرات ماموستا امينه چاقا بخیر هروا ماموستا ابراهيم كابان چاودير سياسي او جي ويب مرابل جمارة تيل كركو روشكوي اورتا دركتيا و غوري روشاخا بشداري برنامه ببك دمابوي هبي اما ببي رنگي برنامه خا دوام بكن دست بك دا ماموستا سليمان بمرايا ماموستا سليمان ماموستا سليمان سرختي بري في بري كلام كان ماموستا سليمان ام دخوازن جواد دست بكن چوكي ون نيزيكن ون لبشي عفرينا ادا گيركري او شناكو نها آزاده لجد دستي هيزن روجاوای کردستان ام دخوازن روشا داوية ام جواب بيسن
لا سر عفرینه و او پیشکفترین کو د آلیه او شامه او نزیک بلنتین چکرن ام دخوازن هنک شروفه دشبه که سر روش عفرینه فرمو بله دسته اسلام و رز حمو گداربان ورا وجمعنا ترجي اسلام ورز سپاس طبعا وكم مجا ام دبين انه مشوفان بل تشوا كذا صار ششان يعني جاب تيجي السر هرم عفرين بو سر كنتون عفرين بو يعني نا من جبتي ما هي كي لحظه حيدا تركيا كذا شر عفرين كنا ابسس سال تركيا هول ده دربازي واقع عفرين با بروجانا سينو درباسكر بروجانا دار وعرض من جوتاريا السنوسر سينور بن بيدكر خراب دكر زفي وان خراب دكر دار ملكي جنديان طالان دكرن يعني تدريس العفرينية يا شيء ابو كذا صار شوران يعني بني تركي ايش بكا بدها جوران وكا من دستا كل دربه يا كنت عفريني ما دخلوا در خاص بتقول بلا يا هم اوبوزيشن سوريا يعني حموق السوريا بلا هاش فاهمن يعني ارمجه تركيا نتنا او نتنا عفرينا رجونا ما قلت وحيانا عم دوبراتكن وهي تركيا شيء يعني وي ارمجه دمشينا ارمجه تركيا او باشوري باكوري سوريا باكوري عراق حمود وغربك يعني وقت ميثاق ملي تلهن دبي سينور باشورية تركيا إش بحرا سبي حياني كركوك درا دبي تركيا جابي خال حمود بيدا بريا نتنا جابي خال العفرينية بيستي يكاد حزر حيدا يعني برنجي هوفانا دولتها تركيا بحمود تكنيك خاب حمود تكنولوجيا خاب حمود سرعة خاي جران بله خدا عفريني وإيرشي عفريني كرو برو شاب يعني التجارة ديروكت من بيها يعني هرمك بتشوك وك عفريني كيمتين 4000 كيلو مدر شاوشة در دورة حتى سيطة ربنا فرق هري نوجان بلافرا اف 15 يجي تيبن حلنا بوا إيرشا حتى دو بلافرا إيرشي كنترول عفريكر هروا يعني حرب بوسكة أسكان بيجم حرب بوسكة عفريني يعني روكدك ليكر دمك برجكي بري يعني حقد هوفانا إيش عفريني كر طبي يعني قدرة كردي هيا دبي تنقل كفار بريشة يعني إيه مش علم تيبو يعني هيسا كبيتوني إيش كبيتوني وانا سر عفريني يعني براستي برخدانا قبل تمكري برخدانا تشجع وتشرب وانا كريه بيجي حشرو يعني برخدانا ديروكية تجار نبيه لا مثلا رم حقسه من بومبا وطبران سر عفرين هو طبران كرن لبلاتما حشتي بيجو حشرو برخدا داوية دما هذا ناس كرن دمك تركيا ترى كسك بريا حمود دراب يعني جغار من شرق بريا ترى كسك بربو جبويجا من هين تلفشنا با جبويجا هين شهي ام فرشاده درادن عفري خربه يعني بدو هذا صندن يمي عفرين دركمن وبر خوبدنا ما مستا كنتور شابا اللي عندي دوارتكن براستي ديسا ديلوجي بالتجاره كسي يعني كنتور بيتوري بي هجمري بحجمه البيشي حق وسا امين هيزا دومي انا تو تكسي هنا يعني شرنكيا غورا ويجي اريما شهيدان اريد دورو بدري حزار شهيد مدو لديسا ام سربلندن ما سري خود دراخص في شو دولة تركيا باشه امي ديسا وگرن جموع امنها ماموسا امين مستو لألمانيا بمرايا امي نرينا ماموسا امين نجي بگرن ماموسا امين مخيراتن ماموسا امي پشرو وگرن امنها ماموسا بروي او ماموسا امين گوداركن
گودروان نهجا جبر هنک اوین تکنیکی ام دیشای ودگرن جم میوان خو میوان ما موسى امینه مسعود سر خطی چاقا بخیر مامسته هوزان سر چاوا ما موسى ون وکو چالکوانکی سیاسی وکو روزنامه‌وانک یعنی درباره روشا عفرین دجی شوپاندنا و گلک هيا قالوا هن روشا عفرين آداوية وين تشاوا دنرخينن أو بن بيكرين ما فو آزاديين نقول دجي قالي كرد عفريني أنا ودجي قالي عفريني بقشتي وين تشاوا دبينن بله مامسا براستي روشا أولهي العفريني خرابتر ببا يعني دسبيكا إيريشا دولتا تركيا دا دقوت از خازم تنج او لشکرن کرد خلاص بم لبراستی روزانه تخیا کرن کو آرمان جا دولت ترکیه نوسایه دولت ترکیه بخوازه خلق کرد العفرینی خلاص به بلکه نج عفرینی تاني بجل ام سر عفرینی داخبن روشا اولهی وکی من گوتی براستی پر خرابتره يعني كشتن لدان بن بكرن پر تشتك و تكرن جي خلق نكارا بيجا جترسيرا يعني جبركو وكوين زانن جي راقهاندنا كردي راقهاندنا عربي راقهاندنا دولتي جي العفريني تنيا يعني تاني هما چالكوان و چاين خا جي خلق سبيل دبن حتى بهلقا كرنا تشتك و كرن ام باواي كي پر زحمتي دكن بروي حيا نها تو آلي براستي باواي كي راست راست لسر روشا عفريني دن نكرنا حتى نها كشتن تكرن ليدان دزين حتى جهشتيا شوطان دنا داران يعني تخيا كرن كو اف جروبن چك دار كو تركيا بخارا آنينا نهاتنا تن شر بكن نا هاتنا طالان کرنه هاتنا کشتنا خلقی کرد هاتنا سری خلقی کرد داخلین اول برچاوی همو دنیای بلکه از بخوازم هنکی سر روشا جناجی باخذم براستی روشا جناجی العفرینی نباشه جغینی کو او مجبور دبن جلن نلگوری عادت و تقالید عفرینی الخادکن جبر ترسا او گروپ اسلامی قالت جن هاتن قرتن ولخصن لغوري ناون كوما فالجا كرنا بيتري دوس جن جالي جروب ان چكدار هاتنا قرتن لغوري كسن ج حبسا مار عدل كتنا لوي داري تاني شست جن دو اوضاك داهبو برسن كو جناتين كرن حتى جاليه تركاوا لسر اولى اسلامي جي تنفرس كرن يعني افجي برسكه يعني تشما اف برساتي كرن ج برجناتي برس كرن ما تلميج ديكي تناكي جلي خاچا والخادكي يعني همو جند بين برسن بانا لسر اولى اسلامي هر وها لسر جريدان وان ب ريبابريا قصبايا كشتن دن لسر جناتي كرن غيري قرتن ولي خستني د عبد مهن داویدا پر هاتن در خستن زوجان دنا بزوره يعني یک جگ دار چاوی خود در سر کچک عفرینی و دبی ازیب بم بکشتن بلیدان به هر اوایکی يعني خدانی و مجبور دبم بزوجینن براستی پر ایش و زحمتی العفرینی که در باس کرن الهم بروي بدنگيه كردي بريكو ام بين ناف دولتي همو آليين كردي بدنگن براستي يعني نظام مراتب ازواج چالکوانك عفريني حتى جبل خابط بيني ام تشتك ناكن جبي خلكيرا هف خلكيد هندر عفريني دا بي اشي دبينا ما موسى چه پیوسته ما موسى يعني چه گرک چه بکن آلی کردی گرک چه بکن يعني چه گرکه چه رگه تو وکو روشنبیرک يعني چه بکن رگه پیشان بده مامساهودان يعني چالکین لجادين اوروبا جي ساكنين يعني براستيان بير حسن ملاد وآلين سياسي وبارتي هاوجي بهيفي مانا يعني گرکه تبگرک ورد شكرن حتى شاندين وان
يعني لقابين ناف دولتي كيمن تدوكن نلقوري إيش خلقي عفرينيا جرك الدنيا بها حزاندن جبر بي إيش وكشتن ولادنا ضهات كرن ما مست ما مست يعني أتشكي بيجم فربي إيش ندبل ما مست زني از پرسیار کی بکم گلو پشتی کتنا عفرینه بدهان مجلس هاتن چیکرن بنابه عفرینه لا اوروپا لا هندر ترکیه لا همو دنیای اب مجلسنا کاری خودشنا وجبو چه بکارا کرن چه با اونو نالفن جبو چه او کاری مجلسو چیه یعنی بجن حزب تمام نکن عالی حزبی و عالی اداره ذاتی اگر گروه خود پیک نونین چقا مجلس هاتن چیکرن چقا مشروف روان کرن هاتن کرن چه با اونو نالفن او خلق پرسکی خلق پرسیار دکی دبی وانا درکتن گوتن ام بنابه مجلس مدنی عفرینه لهمو دنیای هنه لآلمانی جای لهمو داره کاری وان چیه خلق پرسی بله ما مستهوزان نظام گر جماعی من از نرینا خابم لنا للبوری نرینا من از مجلس انتخابنا چکرن تنه بناو خاطن کرن و مجلس که لدربا ورا کرن به امریکا به ترکیه را آلی کاردن جبو پاراستنا خلقی عفرینی از مجلس که نکارا بگینه يعني تمافي حيانها تو كاسي تشنكري حتى انجمنا كل سر عرضياتنا غابكرن نيفي ريفابرن وان نهاد حبسات تركا وجروب انجاك داردانا يعني مجلس حطانها غابكرن خلقي عفريني تمثيل ناكن لقوري نرينا من بله بله ما مستا بله ما مستا وزان حب يعني الجورة نرينا من أب مجلس بما في خارانا بن تاني وكناب هاتن أفكرن حيان هات تشنكرن يعني ما تشتلقى نجري كوش خلقي حريم راكرن أمي بقرن ما مستأمين أمي بقرن جبت ديشو أمي بقرن بقرن تشتكي بكن كاي تشكن أمي ديشو بقرن بوا إنها من دخوزن دنجي ما موسى إبراهيم كابان إبراهيم كابان لسر خطيه باشه اگر ماموسا ابراهیم کابان سرخطه به ماموسا سلیمان جعفر دیشا امی پیرابن ماموسا سلیمان جعفر دوی داویدا یعنی نها چالکوان رخنه دکن دبین عالی سیاسی کردی به واجب خورا نبینه وکو رخنه یعنی که اداره ذاتی جیتی کرن یعنی چالاکی جبو عفنی لاوروپا سکنین خیرت سکنی چما برای پر بقوت بون پشت عفنی داگیر کرن سکنی بدنگی هيا گرا دیپلماسی نما وک بری چما سبب چیه یعنی او خلق پرسی روشنبی دپرسن تو چه واده بیجی تو وکو عالی کی اداره ذاتیه تو وکو وزیر دربا و چه بیجن بروسي ما مستمن برسالة برنامج مجين أسكر برسالة جبر قدام دربتي يعني نام شاركين دربة بروسي از يعني أزوك كاس أمنام شردبون أجدلو جان و شاركي الحمود رد هذا كنا أجدلو جان و شارك فانا از سراب دكم راسا وك خوشكما قوتي خوشكما بيقوتي ممکنه که آنها و شراکی هات نسکاندن پیوسته هن بادام بردام کرن لیتش از کارتشی بیشیم نه گله کس من و بیانه و حاجت یعنی داگر کنه عفرینه دکای سوی خسر دموکرات یا دکای سوی آلی کتنه ادمیم نورگیه یعنی عفرینه باید داگر کرن اگر حمو گریلا حمو پیشمرگا و حمو خودی که عفری کدا باید عفرینه برای آدم استاندن عفرین ور بیداگر کرن برای آدم استاندن گرک عفرین یعنی نمیده یعنی دمک وقت من دست بگم پیجو 8 روزا بر روشب زخت دارس عفرین زخت کی نه نرمال بود سربیه اساس راستا ما مسا چلاکی گل جابون امن بیراکن لیوان چلاکی جبسی دو خوابو با شراهی بدام کرا اجبر گوته که گوتو با همه تن 3 روزا همه عفرین داگر بکن لی 3 روزا خواب گشتن در دور دماغ دیمت که چلاکی راسته چلاکی پیش دهیم بدام کن لی نمعزه ها چلاکی اگر وان رواساندن همه کاری خواب بین رواساندن نه کاری من لامن وکل لهر مشابه کاری من دمشه ام ربنا بشام نقدل خواه ام قال خواه هشيار دكن ام شاركي خواه بروجرام دار دخن هيلي ديجي اللي هندن عفريجي
قد خورد میشی فجر روشنا شارکی خوان روش بردوام بکن آهیرو وکیلو جناب عمل بندر نام دارن 4 شهید ما دعوی شهید کردن اموان اوغرد کرد. قالك باشا ما مستا برشارك دنا هي يعني قالك شالاكوان دبيجن اف ديالوجا دنا فري اداره ذاتيه ورجيم دا و بگينه چه ارمانجي هنا كانت تزاني انا كان دبيجن ارينيه وهنا كان دبيجن نا ارينيه قالوا ون دناف دانا قالوا قشتي چه استكي يعني با مساله بيجن اجبو عفرين باش به باش نبي دم پیش دا اف ديالوجا اداره ذاتيه و سوريا يعني بانا مثل ما برسيو منها ريت الشهر بلي تمام يعني تجارة ما دارية عبدالسنة ما قفنا فيها أم بكرين حتى تركيا حتى أمين هقوة خود كما شايبه اسمها أمين سياسة مدرجة قلتنا أمين سلوك أبو قلتنا أم تبروج شاب أم بين أم عبدالسنة بكرينها تربية أساسية فراجن الرجبة جرويه كي حتى نكو ام شرنا خوزن ام ديالوج خوزن هذا ما مشرق يجي حد تشقى دم مشرقيه تشقى دم السلاح ركبه ما برخود فاتكر ما برخودنا خود كر ما تجرا ام شرج بو شرنا خوزن سربي اساسي ام دمين ام وقفنا ام رجبه ام برچاق سورنا امنا ام برجبو سورنا خوزن سربي اساسي ام بين ديالوج ما هي خوزن ام بكريش ديالوج كره آرمان جمع واشرا براستن ایرو بریسبه لخواسته که ما هیا امجی موافق خوابن امجی وقت امن رجبا و باکر سوریه موافق میشی هیا امن چهل زمین چهل چان چهل امن سیاست هر هیلره موافق ما هیا امن موافق خواب تجاره ام جبو عفرینه چه ما مست جبو عفرینه چه هیا دوی دیالوگ کدا يعني طبيعي ماشي اما يعني هذه خانه سركسي بتري ملتي خو هذه مشروع عملوا التنميه ملتما للناس وشجي ام دوسنا خوشكن ناس وشجي اسنا من بيجي ترى مشكله ام دسه خاطر دسوانا وزون حمو مثلا هذا ما امريكا دسه كده دسه يعني ايديولوجيا ما امريكا ممكن تشكل دنيا دبا لذا امن نقطه شرع تمام ام دينا ابدا سرب اساسي يعني باش سيجا رژیم ایرشوان که عین امجر ایرشوان کن نسا شباشی ام هن نقطه پیگر افته لی ام دیسا دوباره کن ام موافقه ام برنادن چه بلابا نه رژیم کی بلابا موافقی ماهیا ام وی موافی تسیر برنادن پشتی موافی ما اگر اری کرن تثبیت بو ممکنه جی الحرهه ام دیج ترویه بدره بخبتن باشه ما موسى ابراهيم كابان لسر خطه ما موسى ابراهيم تمام ما موسى امينه ما موسى امينه اف تشتين كولا عفرني هاتن كرين درباره جنا و گنجا هر وها درباره خواندن داجی یعنی خواندن کردی جی نما ون چاو دبینن ناوی گندا همو هات گوراندن کرن به ترکی و عربی ناوی کردی نما نل سر سازین فرمی ما نل سر گندا ما نل سر حتی درکبه دبیجن ناوی مروواج یعنی اینکه پینر حتی یعنی کردی قالوا وچاره سری و چبه چما وچا چه دبه لا اروپا چما ام بیجن اگر آلین کردی که ماسی وان هبه هر تشبه بس آلین می چالکوان قال لك كسن ما لو داري اوروبا بيشو 4 ساعات دات كافل زندي مباشر لسر فيسبوكي ابونا شوني درك من سر فيسبوكي خلق برشار دكي چبا کار نکن شوني سر فيسبوكي زندي در كافن هر کار بکن چالاکیا بکن هر سازی نو دولتی تشتا پیشکش بکن رخنه پیشکش بکن بن پیکرنه پیشکش بکن چبا وچا نو ما مستا بله مفت حوزان براستی یعنی تشتی ما گویی دولت ترک دکان نه کان لدیجی لشکرن کرد نه لدیجی هزا کردی بی لدیجی ماینا خلق کرد لعفرینیه يعني نهاكا ام بين بزمان عربي بلكي ام بشك دولة سوريا برد هات نبي صاندن يعني نا برسكريكا لكان خابي برسن لسر نقاشخانه ولسر
تركي ويامي تشبكر يعني ام جبر خلقي راد بيجن بلكي جي كاس نزانه جباك عفريني بلكي عفرين بجوكا يعني پر اوقاس مرال سر ناف ونزانن يعني ياك دايكا منا دايكا تل بزمان عربي نزانن ام كردن ام عربن ام تركن يعني حتى كاسين عرب لعفريني انا بكردي داخبن جبركو هجماري وان بركيمه او جي حافظ اسد انين لعفريني چاندن هجماري وانا برهندكه نجمه في كسكيه زمان عربي وزمان تركي بك زمانه كي فرمي العفريني خلقي عفريني برانيا وان كردن اري نشاشه زمانه كي بياني ام زانبن لي ام گركه بريگي بزمان خواب خوينن زمان فرمي زمان كردي با پر تشتي كوتي كرن حتى لپر جياما فلگه كريا بخلقي عفريني راد بيجن بكردي ما اخبن بو زماني ما اخبن پر تشت وصل تيكرن تشت العفرين تيكرن نت براستي نت خيال ونت بالا ونت شيروكا دا نت هوالدان جبو برساتل سر چالاكوان لاوروبا دمينن اجي يك جوانم براستي اجي پر رخنا حتى الكاري خاب كان شركه البداري شما نكارن يعني كان خاب چالاكوان جالي اوبوزيسيون با مقارنه كن او ناس دكارن بكهينن ما في مروفان دكارن بكهينن سازين ناف دولتي شما ام نكارن بكهينن هناك دكهينن ناقشت ل ام راستي ام بخارا اشكره بنجي دولتا ترك بهمو آليان خاب هسكري دا آلي رغاندنه دا آلي برواج کرنا تشتی کل عفرینی تکرن يعني چند روزنامه‌بان آلمانی بمراقبين بود ام خازن درباس ترکیه درباس عفرینی به جبركو لتركيا دبي انه روش العفريني پر باشا مگو دقاقي بس تاني تشتن دروجاش ترى بشيدن بس تشتن دروجا او روزنامه‌بان ماتماي ما بو افتش گشت كره وتركيا جي بلاد كدبي عفرين او لهيته ده هيا عفرين اراميته ده هاتي تشكرن عفرين وكابيته ده هيا يعني ام پر ضعيفن ام كرد دفي علي ده پر ضعيفن جرك ام بضعيفتي خا بخارب ببين يعني جبوكو جارك دم بيتستاني تشكرن جرك ام بهستر ببن ام كان يعني شر السر عفرين ده هات كرن وشهيد بونا خورتو كاتشن ما نفساتن بي وك روجا دو حفت ودو حيشتي ابداري كو خلقي ماج عفريني كوش برد بون كوش بريا بزوري هيش خلقي عفريني بكشتن براستي شرنا او قاشتن بي جبركو وك دارا زيتوني او ملات جعردي هلكرن وناقهين وادكن أبن بيكرن كان مهنداوي جبركو دولتا تركيا إنان نكر خلقي عفريني اوقاس بعرض خابات إجريدان اوقاس زيتون وجعفرين افا حزدك جبر وي بن بكرن زيده بيه شالاكبان جهه كان دكن ستي جروبن چكدارين اسلامينا براستي دولة تركيا منتش حتى العفرين تكرن كانت الدقات دا اب جروبنا گشتا كنترول بك او بلا سكناندن باشا بگرن با ماموستا سليمان نا هرکس دزانه وکو گته گوتن چاودین سیاسی دبیجن اف مجار عفرین گریدای مجاره که ناف دولتی ریکفتنه که ناف دولتی چی بو و روسیا سروکتی ویکر تا عفرین وری داگیر کرن یعنی وکو روسیا عفرین پیشکشی به ترکیه کر بجبو او پروژه امریکا که غاز طبیعی ج خلیج و ج عراق و ج رجاوای کردستان د عفرین را در باسی اوروپا بکن ام گوتن هاتن کرن اف تشتی گوتن چاودین سیاسی يعني داغير كرنا تركيا جعفرني را دست روسيا جي تد هيا وكو او دبيجن شافدين السياسي دبيجن جبر وكيجي ون وكو اداره ذاتي ون وكو كانتونا عفرين وهريما عفرين كون نهار شعبائنا او جي بشك جعفريني قالوا هيا نهار قال روسيا واتش غاف بيش خصن جبو وغاندنا عفريني يعني جبرجو تيجوتن جو بريارا ياكيو دودي وغاراندنا عفريني وغاراندنا عفريني روسيا يا ون واتشكري واتشاوكر الو ما مستر سليمان تدنجم بيش ما وصل زين من براسي من انا بس
من سوريا ناس بايا ودن تركي بس هذا هم قلت لهم يعني بجيب فهم قلنا وك يعني ورا روسيا بيشرب نظام هالنصر ورقة برقم من باش تعملك دقنا تمن مگو رکفتنک ناو دولتی عفرین هات داگیر کرن یعنی دبیجن چابدرین سیاسی دبیجن روسیا عفرین پیشکشی به ترکیه کر جبو رکفتنکی خو که جبو او عفرین نبی ریا حریری جبو درباس کرنا امریکا غازه خلیج ای طبیعی و غازه عراق ای طبیعی و غازه رجابا عالی عفرین حتی اروپا جبر ويا كي او اوروبا كجرينجي روسيا جداس نده روسيا افكار كر بتركيا را قالوا وبلقال روسيا دبي واردو واتش مناقشه واتش گفتگو كريه دبيجن بريارا عفرينه بدس روسيا دايا نها يعني زي ما بستوزن يا روسيا موافقی خواهی جبو نه روسیا بله مگوتیه پرچرا مگوتیه روسیا یعنی حاضره نیوی آتش خواه ازرائیل بکه یعنی بخسره و تن سوریه برنده برگو نهاد به رجلات را وینده جی روسیا نمه تن سوریه مایه در بی اساسی نه روسیا یعنی حاضره چه تشتی بکه بس سوریه ببینه بس بری از بی فرق بکم وكما خوشكما ابن بروسي قلت لك لازم برفيرا بس اللي صدق فيرا ارتكل يعني ها تركيا دسبيغا دما دربوزي عفرين بيجو اسنده كرم از هوتما يعني وك من وك رسول السلام وك مرتي عفرين بري من ضغط كده تركيا هذا قال عفرين جبيد اختي خلاص كان تيجي دسبيغا جو اسنده كرم ده خويا ما بيشتيجا يعني راغوندن هناك راغوندن دور خالص بليستة فار راغوندن جوهرة بتشوف ريه تركيا يرش أشكر لما تركيا تقول لا داغر كلام قالوا أجر لا داغر كره جبوت شو وقت خوش كمان أفريق قلتي لا تقوى سامن بيسي بكردي كنا تركي بقولوا يجي تركيا الأفريق هاي نينا ترى أساسه يعني حياة روسيا إيجا ترى كسر ما يخصنا تركنا امن چون تم روسان گارانتی دارم دیگه تجارت ترکیه و دربازی عفرین نبا دماغ برجوندی ترکیه و روسیا بیشتر هفته روسیا خود عفرین کشاند باشه کشاند و ترک کس نما کس ترکانه بیخز گه ایرشی عفرین بکن demek ne andi binin role Türk'a da عفرين ده role ki سركبو سربي أساسيا هذا بعض روسيا بين جماعة أما قومبا هوي إيش أبو أم لدي بينن بين دميق كونا دي بينن شادرة دي بينن ده بتعين أوجرا كي بردوانان أجمر دبيشن هذا روس مرة دبيشن دبي أم حاضر وبشنا جزيرة وبغير عفرينه وبشنا مولا تنفو كونا راكن كونا تمع سيخويا اگر امچنا مولا اگر امچنا جزيره معنى سيخو مع عفرين ناكر ماجي مسؤول ذا قال اخو او بريا اكرنا وانسان توسدن امي تجارة امي ملتخو بردن تجارة امي بس شركي اخو وشخوات اخو بردن حيوان بدقلنا عفرين اخو تجاري عفرين ما يجبي بلا ما هذا الركبة گرینگه هلویستی گرینگه دست خوش نا گوتنا داویجی ما مستا ابرین مستو ام گودار بکن ما مستا اون وقت چالاکوان کی گلک چالاکین وهنا دبی باریدا بتایبت روشا عفرینه و بن پیکرنا ما فو آزادیان بتایبت عالی ما فی مروبادا و ما فی جن و زاروکان لعفرینه گلو بپیشنهارات بنرینات لأوروبا دبیگو چواری کرن حیاکو آلی ناف دولتی گو بدرمه یعنی چالکوان سیاسی اینگو لأوروبا چما بس
لسر فيسبوك دا اخفن چما کار ناکن لسر عرض الواقع چما ناچن سازیان چما ناچن با عالمي چما بس لسر فيسبوك اللي همبر هفدو سكرن سر مجارة كردي تاني هفدو بچوك دكن ايرشي هفدو كن هر وي كوري دكن چما خدمتي عفرين ناكن چما نارن سازيين ناف دولتي چما کار ناکن اوه پرسیار اوه د پیشدا تما گهدار نو اسلاف دکم براستی اصول عفو كل اسكده که الدرب مالبوم براستی جبو اوروبا ده هركز زمان مثلا اوروبا لبر كرد لبر جيان دكم براستی يعني او قريدانا ك جو سياسي جن نظر اوروبا وندر روجابا كردستان دبي او قريدانا براستی قريدانا كي روحاني هبه جبر كوچما مثلا عفرين تشتن چدن براستی دبي فتره چويدا او بارو زخمتن تنسر عفرين براستی بحاجتن بيوستل بدر كي اوروبا تبكر بدر كي كار بدر كي كسن سربخه كسن اندامن كارديان كسن اندامن كارو خباتن دبي كو چالاكين بدر كي اوروبا هنكي هستوي بلند بيش بركو اساسا يعني لفر باندوره كي خود جيوسياسي هي اساسا اوروبا لروشه هندر سوري تمامي يعني امزان هنكي زحمتي العفرين باش كردن قال لك جيران بحال عفرين لكن چالاكيش نفال اوروبا جندا صعب بالبلكي بركو دما او چالاكين فترين بري چه دبون براستی دنگي عفرين جهان دبون حد دره دنگي روجابا جهان دبون حد دره چما ناکنابه چما ناکنابه دوباره ببن چما نانابه چالاكي براستی ابخوا گریدان يعني مثلا چاش بي مثلا هيك البدركي روج اباي البدركي براستی به 100,000 من عدد یاد به او باوریاکو به هر کس که فهم بکل بدر که او گریدان روحی به عفرین تشتغل عفرین چه دبن به او گریدان براستی باشه به عفرین را يعني مثلا البدر که دم هي وقت هي امکانی هنه هر کس کنه در که خبات و کار بکه هر کس کنه در که برخبته لأما چما ناكم راسي أول ذهنيات الفدر كي أوروبا أو ذهنيات قوانا كاري براتيكي شو كانوا بين شالاكين شو عفرين تشيكن أول دعواتك شيء هر كسر أوروبا جانكم راسي كذا الفدر كي إدي كانوا بين بيتر دلوا فترين آن هذا كانوا بين بيتر برخبتين بيتر شالاكين شكل فرقه تشتن تغيراتنا الديموغرافي العفرين تشد به أو خطرات يصير عفرينيان او كشتنه كتشدبن او شيبنه كتشدبن او چالاكين عفريني چكن دجي او لكارياتكي وكونجوه دبل دركي بهستكي بلند راستي لاوروبا برخدانه كمزن چبه جنابي هر انسان كي دركي اوروبا يعني وقت مغوتي بسر حزارن كردن روش ابال بدركي هنا ودبل برخداني دركي شتا وقت بيش شي عفرينه عملك دركي حزارن دارن استراتيجي دند اوروبا دا هر دولت اوروبي چل المانيا به چل هولندا به چل فرانسا به جي بريارا به بروكسل به بل جند قانون بركب كلان قانون ملت به در كبر خوب ده قانون به که جند او چالاکی هان خدا باندور البر یکتی اوروبا در پارلمان یکتی اوروبا یا قانون به چی مرکز سنترال قرار ابریارا سیاسی اوروبا دا دندر ولایت اوروپی دا و دندر یکتی اوروبا دا جی قانون اف چالاکیان جند اصلاح بکن شو قانون جند دا اف دختكي زخمكي بدن سر او لكوريا تركي جبر براسي كشتل عفرنا تشيبن او نوتشين دقين ملذكي اوروبا نوتشاكن نهندكن نوتشاين نهندكن براسي نوتشين بهاستكي بلن بزخمكي بلن او تعداو جراني تسر قل تسر كسن سبيل دندر عفرنا دا براسي دي مرول بدر كل اوروبا جوابكي مازال بنري باش ما مست ابراهيم ام بداويتن برنامج ما بداوي هات جبو ماموسا سليمان جعفر وزير درباي هرما عفرين بريج نهال شهباي صلاف ورز هروا ابراهيم كابان ماموسا چافدير سياسي سپاس جبو ماموسا امينه مستو چافدير سياسي روزنامه‌وان لالمانيا لگل مبو جبو همو بينران و گودار وان راديو گلي كردستان صلاف ورجوارا و جبو کارمندن ما صلاف ورج هميان را هوزان عفريني بوارا